Oriya TV West osibire kurungi n'ubuhoro nakwakira omurundo gundi ahashweka eki ekyareba hindukire esabite hwire tukaba turi aha umwanya nugwo gwenyine ogwarwo buyenje omuka ya Dr. Reverend Charles Mukundane ogu kuna kugambiraho kache byafayo bye ni Dr. webitabo ni PRO wa Bishop Stewart University ni lecturer aha university niyemwe no muntu omwahuro okozire emirimo yo arhanga mirunji akashuganisa amaka katebe kanisa abantu eminyeta kagita mu vibe so ebyafayo bye nibingi kandi esabite yahwire tukatumwina aha hine byatugambire kunkatira hendire mwena hiyakomiri niho turatandikire rizo ndibet ko mujuni nakushemerwa na butsu ninje ukajura kandi mwene byo kuremera ebyo kuremerwa hatenyija echo mu rungi nkanye na hakazu kanje watata kandi nari mu kazu kanje hato mu kazu kanje urugi twabetukingisa uko rabyamu umukono osiga akantu kake rabyamu umukono otayekiti rero nyura okingo rwiki muri kirgahi warira ugariko siniko kacyo rabyamu umukono oyo cyakiti yes uyigura ugariko muri yawe ebyatebanye byo kusiba capital yes so atko agamagezi nkagagira nijana rabyamu umukono ne yekiti nigura konke gare rukuri egare rukurya hatko nagira umuntu abona ko kujya mukana abo mushomesa nkanye nakatanda kanje ka banko hata katanda ka banko nyineho umugwa farasi rwanje of course ubwo ninjya inchi mukaga zikanze cyendera inchi nazikanze cyendera zibanki 3 yes nkanye neshuka zanje zirikwera otyo nkanye nechikoti cyanje cyantunda vire so atko nakiraho ako binkare ko mukasheshe nicyo nakozire ni hamwe koti nahitamko ahansaho nazo mu kitanda na butsu zawe na butsu zanje nazashuka zanje zaho iki hasanki 12 11 kuza kusimuka ndamisho gakwatiri gatakureba nyeguza baki hati sense tandika kwisha tandika kwisha hindabire hati njera kare nyumuka ati umutima bwame egari y'abandi of course ekagume igwire niyo nazo mutanda ati umutima bwanyu sigari y'abandi hati nyumuka natambura tukati nakafama aho natanka kandi famu ekekomere ngeza hata wakarabamo nagenda nizuko muhanda hina birindi ndukuza kuronde gari y'abandi hati nabindi yo nigenda kuri y'ababiri bari mu abangwira amara bamahari yabo bo bakaguma bakabagamanyirire niyo kantagamanyirire hati 11 njya kargo maro ari kutaha hati sanki 12 no tarika kweza hati ambugana mukunda neneje ntumwe mushaka kukundeka ati tindo ubireki mwene ntakuturizeyo hataraka kumpumuriza ategari ya atiwire negari tibotse jari abarano yepamwe munota ategari ya ujija kajina na bambi umukasheshe zinu zakubashahima arhanga kakugerere mbabazi hanga imbabazi egari gibona konko bungibona hatwagumiza muna musheze zitugende twagumiza mabusera akara ndebe batundira maro nitwabigwizo mukasheshe ona shomshijarire nanywa yagaraka yiguzana nabanda atandikireho breakfast kagariye maro mwene cyo bibure gamba ngamaro enche no zo mu enchereza kuronda gandi kujya ngo gandi gare and that's what happened twaza maro umukasheshe so sahisha tina nkansinzi mucibane gari y'abandi so we unkatekiza nahirwa na yango yekeko mireho turagiguze mwe nahirwa igari najibona nagigarura mukamayo mwe hataho ningira umutima ntugwa harahanga nho yizire kuwahereze kutebekana kugarkamwa ko buntu aha sande yabeza kurata mu kanisa yarwo biyenje nkaninza oyishe mukuru myiza ndiyo mushomesa wishongora hata sande nkaninza kwishongora kandi no shayi no mwana unabirinza kwemerera
kana kuzire of course arengorwe yari kuba katebo nkiri yo primary mwe no shayini wana nza kwemerera hatizo mahuri hato bunakubwe nushaba ka batangiye guze birahuri yagara ibinde byo mwirima ngara bote ndabuze hinde mutayi wanje akon kandi yebona kahawe na hato ndebera byo kusangira nkai amisha zo mukarasa hatu yasongora mwini of course bakubuza ngo birete nterire nagwa hansi to kagaba maze mutinyi ngo birosinze kunkamwe hato mwahore ubane betabari yayiwa akafa ayizambu zatunga mukundane tukaza mukanso kakora kuryum kano yebiremye tokaramanya ko ishongora kono tukaza mukanso kakora nti nimbasa ntuba kugira ngo mugame nimbasa mugame nimbasa aho tuna atandikire none asyamukire hatunya ngo nimbasa ubunako bwe kandi kandi ushobisa ababuzi ebashashura sente zona bambi hata nango mwene behera kunka abumba kibashashura kunka buri kikaki giteka so hati angira tatu nomanya ko no basa ijuja buri suru kubanza nkwe bare tware abuse badiko no kusebeka no kaburi mu buri sente cyaki hati oburisa bukabarahi oburisa bukabura katebe atozeyo hari ukora interviews kora gishe uze kushoma uburize hati ebirunda bwabutaka kizire nazayo nakora interview kandi nitwaturi abantu nosha mukaga umuri mukaga bakurwa umurisa gatargamwe tukayikaho babiri nyona no gushira mamweta karibu hati no muserekare wa IPDF ni major aho ntakusibizeyo ntona atandishije washaraho kuzumbuburuzi kunashire banja nguza kushumuburuzi nkanta kajurujwe yes awazo mukushoma naza kushumuburuzi ntari muruko kanisa ati yachifaho echo kanisa ati yachifaho kashe hata mwabure mwaka wakata kumanya ngo nibikorega kata mu nyamarwa ni ndeza kuna nimba ryo mnyeti nyeshongora kandi marika so hati all saint church bampe barha kanon ganafa niwe sebe dikoni bampe barha naza kushoma kino n'ubuzi nako mufugwa mfaraso gwanye kigugira yes bukakoremera umushwa nubwo nakomere ngaza kushoma ubuzi so kunagiye kushoma ubuzi nahikayo nakore bogwe na Bishop Johnson hati mshango mukoreji wakansigire mwaka gumwe na wari kushoma ubuzi so twaza kinuni so tudawe kushoma ubuzi umbubuzi wo kukinuni twandi koremera mu mingi twatwekorera ibiti twantwesha turengo ezo kuteka ibyo kuri ibiti twantwekorera ibitoki masomo ebyo kuteka umukoreji akaharimo abateki ko kwita ababuzi twantugenda twekorera ibitoki ari varete tampungere bacho botikumanya tukakatse twekorera ibitoki twiza tuzaha wa nyina wa Canon Simon Mutabazi hano yawanu warga aha district ari kuja kuniyo gwambarira umukibiro ko tse tutempindo zenku turabakino na secondary school yishe kayagireho arimo abishi twekorera ibitebyo konka oyechwa bugufu amarwa togagarwaho no nabinisho mu burizo bukanye umujyozi gwanje kanye sweta ya Silivres otyo kanye sweta ya Silivres yes wera twinamara turi abasigazi konka twekorera ibitoke twekorera impindu zenku tushatura turababishabo kandi muri abasigazi abishe konka muri abasigazi bara devoted to Christ konka yo yishe nyonkanta kajundugwe muri kunabire mazireyo hato kwe umanyogwe n'icenda hati twaza mu kugwa 9 umwaka gwa 9 mweli kinana yahwa kumaka mweli kinana kasisikara mununga ari munasisikari so gwa 9 nibwo nagiye kushoma uburuzi kunagiye kushoma uburuzi kunabire mazire esandi ndi umukoreje twaza umukino n'umunyishuru kubura uyu naza kubura takajunwaga
uriyo no kuburra shirokwe kuna binza kuza kinoni hati nkani ndese ntakare mwenda zundi kashe ababuruzi bagenzi babo bari bashoma mu rukutura hamwe bakabataka karebera akaze ko kujya Knowless hati kuna agire kuza kushoma uburuzi umutuma gwangambira ubaza kushoma uburuzi tabakoresa ababuruzi tabakunyamarwa mwena marwa umutuma gwanje gutugarike nagarika kushora marwa nkazi ntaganywa ukanagumana indesa sigara oyeshereka hati ahakora igitenda resizo izo bari kuza kumura nkegambira najya nti gurasigara ugirese nakora neza kukama ahagiti ube wareze yona yajeje yahuire rero ubu ni kuzumukora iki so mbene sigara kanjirese yona naza kwikambera naje maze hata gwe kane ingana umuntu wagumwe ningo kagura paketi paketi no girese zo bwire buri kwingana kanzi ngekisioka no gure tabe rero karonde kipapura ukazinga zingamo ukakora ikisioka hakaresiwe so mariro eryo bwire bwona obwo maziro ye nagura sigara paketi najya nindeso moto ko mu taxi neza mpaka na nombantu Knowless ikashi umenya ubona ko bwe ukuresa kakuri no mu bantu bona utari nkate ukuresa nkate nahura reno cyane mpora nanda futanaka nkuru mutakuresa mpora yansere ikanyuma y'amaduka kanyuma y'amaduka so ndesa kuna shira gate nako ntakubiyati ndatayira y'umukore iki nako maho yabiresigiremo kuna ryo mutuka nayo najya ntiningiresa kagiresa ageta uningira yakabero umuntu natumure myika nageza najya sigara we sigara so kuna shiri dankani kiginuka of course yes kuna kiyo rwo Rwanda kunyita kintu cyo kubanza rwo Rwanda kunyita nkore cyakabiri unkanagumisiriza rangangira imbabazi urwo rwakira kunaje kweze sande urwo rwagenda kunka isora ntazo maduko ko ncura wakugesa mpora katama kanda kuzayo yes kunka ranga ntambira so kuna biri mazire sande ibiri turyo mukoreji batwara mu second school kinoni kuza kubura niyo najunira hatuna binimburira wachikorota kujunwa oizire kuburira abande njiri kubaye tabo kujunwa ni wimuka wese rero kujunwa nanye ni mukiramu oyise ndi umuruzi ati neye okuburira kwa kwatanywe so ni muka najunwa kuihubu nubwo natandika urugendo rw'amagara ganjye mu mwaka gwa 9 mwaka gwa 9 hajuna nyowe yeno mkwaka nomwe ibiroti nkubyishkaje bakakuri kwakana najuna hata nazo mukore giye murakore so nashomantu nashoma uburuzi bwaho ato nabinishoma uburuzi hiza habo programu akuba nkashoma uburuzi uyishe nkana ishomesa hiza habo programu nabwe kaguma nishomesa primary ndikuza kushoma uburuzi kuna bene nishomesa kuba nkani part time yeketa kamanyirwe kunkani I was doing part time in a way habo programu ya empungi zikazirigire kwiza bazirekanya rero batandikiriyo ishomero President Museveni atandikire kugira ngo habeho in service program abashomesa abo kugira ngo hakatari abashomesa bakushomesa abantu abo bajya ngo aba bayitegereza bashomereho bashome mu cumuro then bija bashomesa abana umuntu w'umutamuzi yes hata aho natungira opportunity hatuna binisho mu buruzi nagarika nayindoringa okushoma obushomesa bwa in service bwa primary grade 3 so mwene obushomesa bwanje obu ishomero bwa primary nkabushomera hamwe n'uburuzi nyikiriza tumureho natugaruka
tugarukayo mu kahumuro tukiri ha program y'abahindukire no mugenyi wita ine mbozo nunje mununga so ejekere certificate so washoma certificate sibiri iyo burzi na niyo ishomero okay so certificate in fact umwaka gwa 9 umkwezi ku 10 katunga nkatunga certificate iyo burzi then 9 na gumu kwa kana natunga certificate iyo bushomesa bwa primary so kuwargayo watora waza umwishomero waza umukanasi so kunagiye ko nabikora byombi naba nyija nsanga ahishomera ahiri yarwubyenje no bantumire kushoma okubumbuzi aharo byenje chacho vigana nabwo nkashaba kanonga nafa namjanti ndiyo ni somo bushomesa kandi nimbasa kuza handi hari bintegaritse nguru ko nagumiza muri ati bwo bushomesa kana bushomera nkahi hati tukatandikana na Rwentanga bakaba bahurize birore ya government bitutwara tukabanza tuza Rwentanga twashoma tamwe twargaye twagumiza amaba ko Rwentanga no shaba kaiza bagikorozinga twargaye twazituje umucumuro ituza kari yo kuri free training college kutabitishire nayo baje ngo bagikorozinga hatwargaye twahereza kibingo Bishop Stewart ko wa PTC kuni nakorire bigezo bya muhero bya ushomesa so college dushomera kino ni wena ukori wa rwampara kandi wa rwampara so nahezo uburuzi bwa 9 nahezo ushomesa 9 na gumwe so nduko bikora byombi konko of course umucumuro atakuja nkani nshoma umwishomero nkama sigiro rukumpwera kandi konka tutagiye gukora senior exams zamuhereza ezo bushomesa atobe nkaba full time akube time exam hita dukorera exams kandi twetenga tube full time so ukuko banza 9 na gumwe naza kibingo twashoma umupaka 3 twakora exams zaho I see kuzahwire narga ya muhero of course ni jana so bija kunizire bakohereza rwo biyenje na acting head teacher otyo warubije primary school okashanga tine head teacher waho hati nkandi yumburi za kanise yarwo biyenje mwenu head teacher ubunako ubumanya bakaba baronda uri kwetegereza nubwo roboti qualification zikumara konka bakohereza so hato nako ubuhetisha bararwo biyenje akija yabo musinzi yarugaho ni mwishwe zina riti kuja kuri gambira mureke buze kuyargireho habura heticha bataho umushiza bene beta bakamuhara kuba akari yumburuzi kari bakamuhara agyumburuzi mwene bamushaba ngo no bari yumburuzi uhisha kaheze P7 ari yumburuzi bamunyango abena acting akayiticha kushobora niriya government ukari riye kanisa so yaba acting teacher mwene ubona agira umbigere byo kubumburuzi hati kunagira unanye hati na taking over both nabumburuzi nagarakana aba head teacher gushomera kunkati mwene cyo cyanje yo kandi yo nisho mushomesa ndukuza kumaririza fact nagire kumaririza nasigaye abantu batekinga kaya kunka kunizire abantu batekinga kaya yishomero bampambo kuna bengira kora exams bajya ngo gutakigarika ko bahitice munakora bakoraga bakora kakwijyuma nakora atemere mebiri no mburuzi no mushomesa nabata hitice ituturiya bakora kakuyije kunagiye kwija nashanga office bagize ki bajambere hakaba politiko ku so bakora ku kunizire nagiye kiniga nangaho hakaba hurutaraho konka kurwabireho rwiza rwahwa hati nyo navuge nagira nti mbene mwabire muti reka nze kushomusakanya rero nabo gabire banshobise so naje nashaba headmaster umwanya kanyeriru bakane banyenda kandi banyenda kuba kandi manye ibintu byanje kandi n'ubwenge bwingi nishomesa je ninyishongoza abana naza kanyeriru nataga kushomesa naha naguma ndi umbuzi okay so kuna ibindi kanyeriru nishomesa
okwo tukatraininga abana okweshongora music nyona na wishemwe samukandiho Okay. na head teacher oba yahumwire umwe teacher ngo takahumwira cyane ashomesa twashomesa abana twayegese iki cyeshongoro cya umugenzi bongo leta y'cyasire musirimu nibwo yabirekanyire bakugezeho gukora sensitization so na training abana bahakanye music nyona samukandiho basinga aba obwe ekeri ishaza rya cyuruhura twabasinga bona bampebera abo bankunda abakanya rero so naguma nintunguka ntimushaka wisha waragaryari umureveje yo kushomesa kanyariyero no kuba mburuzi rwo byenje hatovu obuna berekanye niyo umushomesa nabwo kandi yo mburuzi rwo byenje so hatwe nabindi rwo byenje kanyariyero nija narugayo nargaye kushomesa kanyariyero nayirgaye nija hari umuzima umbona ko ubwo nashwera cyenda n'ibiri tuja kukigarukira banzogumize mu ebyemirimo hati ebyemirimo antaka atawunye nangu kikwatane uwo takufai abo kunabe ndi shomesa kanyariyero ndiyo mburuzi bwo byenje hije cyo kushwera hati kwize cyo kushwera hati nasho kitahamo hati kucyata nyenda kigumize muri kikwatagana n'emirimo hati kucyata irimo nshwera ukuko kanyariyero bakampente izindi nazugura nakore sentaho nagure ente neija nazo nakunda umushyi umushina mushwera kwangati ati stories za kwata nataka kira kushwera ninguma ni sketch na kiri ubona bindi umukoreji nicezana no mushyi unabinza kushwera konke ejo point bogirekire gumiza munemirimo tuija kubifikaho so emirimo so kanyariyero ndigayo nza hari Muslim primary school mbani nashomesa kumpeza njaniga rwo byenzo mburuzi ndiga kushomesa rwo byenzo mburuzi bantwara cyamugorane nkumburuzi bani nashomesa mburuzi okay ubwo nicyenda nena okay nza kushomesa cyamugorane kumburuzi kuna shiri cyamugorane ngoma nishomesa hari Muslim primary konka hagataho payroll bansharaho why nuko bayino ba feeling mu computer nabajyangusha na bita computer yakurya yakutanaka kwashe mbona nangwa yes nkanta izumugore mbona konka finally nzo public service nkanatanga kwetegereza mutima wantwire comparative kwishokwe konka nzembi chesinga nsanga umuntu bakamba mu bisara ebiri ari kutungira hanamba yanjye izina rye rumwe gariabire konke nambegiyemo konka bija bazinga rusinte zanjye okay zibampa ariazi that was nice ariazi wazi bampire ariazi zo nija natera amatafari nagura amadesa gebirahuri na yomekeje okay nayomekeje yagiye ubusigazi nungi najombeka natanka kutura umujeje gwanyuma leta rona okay kokana utendakira konka ochibayo obo mburuzi cyamugorani uja warga yurya kuna ndiyo mburuzi cyamugorani cyenda kuna shiri cyamugorani cyenda nena nakora namani kashanga umugenzi kakukire yaba munyana wanje munonga niwe yabira umushirwa twakora ikanisa okay nashanga umburuzi wabiraho ino kubyabire bitagenzerege kandi yo kunakireho mwakoraga na taking off very swiftly nakora ikanisa umbona ku bwanje ikanisa yacyamugorane baje batiza bageta St Peters erizire rye na hati umbona ku bwanje bishop cyamugambye yaje batiza kuyabaheze kujibatiza All Saints Church ninjaba kandi abaje ngo mushijogu ngwari kubasa kanoni kamondo wabirase badikoni wa All Saints Church baje ngo cyamugorane kamare myakaje ebiri ngwatwa kuhiza All Saints Church ukibomburuzi wisha wabari yaro mwahuri hati naza All Saints Church
cyenda na mukaga ko cyamugona kazi cyenda nena cyenda na mukaga mu 10 harwe bantwara urusenti shaki ko nagira urusenti shaki okushomesa primary nakureka akubemera mu yawe urusenti shaki kaba mingi mununga eketa kubasa kumpata ime kuza kushomesa mukubuna ibintu cyamugona kandi kushomesa primary njanga ko primary kanisa kandi ngikoreje mununga in fact nkakoreje imirimo ye kanisa je mununga ubuna ni korana no kushomesa primary okakora okabize burokanya uko boyine cyo kora exactly kuna bingena nashomesa shamunda ko batire kide cha games nyunkandiga ubwigari kandi negari ubwigari nza cyamugorana nkora pastori yo kunakora kandi pastori inakoze cyamugorana na hati abakristo abacyamugorana bari munako na hati bakanyigwaga in fact wazo yuko babuza bakozireyo aba bari kwizuka munonga ninye na hati so cyena na mukaga kunakoze munonga nje kateka n'icyo abantu bari urusenti shaki bwanka koreje munonga aho urusenti shaki watunga promotion uba bintu beza senyonga hata nawe mwahure seba ariko bakabingo yaza kushoma uba kari umbuzi yaza kushoma wahure kwiyaje kushoma wahure barondo mbaburiza bo museba ariko norazeho batwara yinyura wamara yo bwire bukwingana cha nachapa nazo muri urusenti shaki umuto akora pastor washomesa municipal ningoko yo tindagaritse kushomesa mu primary hati na concentratinga aha yekanasa nakora pastori y'umutahu n'umwe nebigire negari ntuvuganye yo na Reverend Kace masoma Reverend Kace kari cureti twirukanga kakobejo mu kizungu rugazi Kace nkahuko yona twakora uburuzi kandi hanga yatugire mbabazi twakoraje hanga twakora bibira hanga yaguma tuzunire etaho neje yakora all saint church umwe twatandika service ya youth youth eri kwindo all saint church in fact nyina itandikire to be sincere akankani kana na minyeto munonga abamata zinyo bantuka nyuska tukagure nanga na Eva no mchara wa mugenzi karamuzi n'abandi bacyara ba mother zino ni nawe mekapere n'abandi twakwatanisa twagura enanga eminyeto natanka program y'eminyeto ya fellowship ya shahamwenda busande eminyeto yatanka kurgoka abantu bazomu makanisa agandi madina gandi bona birukanga bije eminyeto yahinda amuheru twiza twatandika service ishatu umuri sense yacu mu minyeto kuyakanyire twashanga service ibita kuza kumara nkanzo mu mashomero primary schools kabaterine preparatory Mandela na Boma municipal hati kunagirokwe abana abashomesa barebo cyetengo cy'abana ku mamazo mu kanisa hati batanka gumambeho z'abana mu kanisa mu English service so mu English service abana bakanya ekanisa y'urusenti cyace kerinci bagumana biriza y'abakuru hata abakuru bashize kuja bashanga abana babona bashitamire entebe bahikuzezo hata abakuru tire bashitama kuri inyuma hati kanone kamondo na Reverend Kacheno Sadeni bize twashitama n'abashebiza baje hati tukoreke abantu bakuru tubakugamba ko kabatangiye okurugaha kandi seje kuzomuzinda ko abantu bija bashanga imyanya yahwire abana bagitwire hati noshana baza kutugaho hati tukoreke hati n'abatensiza ngo tandike service y'abana niko cyabiri hati niza nagenda nareba ba head teachers twagira urukiko na ba patrons b'abana hati twatandika service y'abana yakane shahi 12 kugira ngo shahe munecwe babene bahisa service benehwa hatandika bakuru nyikiriza tumureho natugaruka kayo mukahumuro tukiri ha program reba hindugire no mugenyi wita ine mbozo nunje munonga wija wabari yaro mwahuri hati
kinana cyenda na mushanju cyenda na munana cyenda na mwenda 12 hata 12 bantora nakuza kushoma ubwabo tokuchaba enkiko zashitama yes naje nakora interview nangu enki nkakora interview kinana na mwenda cyenda na mwenda cyenda na munana bantorana nahika konkati nagenda kushoma abashire baba bingi niyo tubantwara kuza kushoma certificate yo bwahuri Bishop Baramu no yabitandikire hati niyo nagumaho so naguma nikora 2021 hati bare kubarigireyo ba kanoni kibakuzi na nabandi atkubarigire ati 2022 nanye abaho gapu naje naza kushoma certificate Bishop Baramu konka ko naje kuza kushoma certificate hati nagamba bakaba banje Bishop cyamugambe then na nabandi ntata bishimwe nyine grade 3 certificate kandi neza ntakushoma certificate nyine ndisho yes ba ipapuro byanje babireba ko nakiri bajya ngo qualifying diploma nahika Bishop Baramu 2022 yes umukwa mwenda nahumuruka natanka waza diploma yo bwahuri naza diploma yo bwahuri diploma yo bwahuri nagishoma imyaka 2 nagiheza kuna bindi ngeza kuna kire Bishop Baramu na yishongora na reto kucamuko mucapo abo kwishongora reto kucamuka umugenzi Bishop Tebesugwa nubu bareba mutire yari principal hakaharimo akana nazo umubyere by'abazungu bareba nebembera kolejejo hatkizwe muri raguju yashangamo kakuriye wa muri mucapo mutatere ngaro muteshongora muhunami gino koleji hatu Bishop Tebesugwa kwizire yiza najata no must put some change kandi yashangananye nugumura mwagwanje gunabinyine wijo ine vibe nk'ebigambo bye birebe na tamu vibe chapo ya chamuka hatukuna heze diploma akari umuzungu kazi bakweta Lizi Lizi Trail hati Lizi na Bishop Tebesugwa n'abana banje batino mwemkundane tukugenda yachi atusaba scholarship akari abazungu bakweza za scholarship sabeje bakari baha inabeje bayine baha scholarship so mu diocese bakabaro bakushoma scholarship bajya ngo hati tuwaza kundira scholarship gumaha ejivibe wawe to mchapo tekugame so scholarship ekeri yo kushomachi hati nkani shomo bwahuri diploma yo bwahuri yes so scholarship ekeri yo kushoma degree still yo bwahuri so lekeri diploma in theology hata natanka bachelor of divinity so scholarship yes nashaba kunagishabire mbakaba jimpiro kufuso kushaba ekeri formality kunashabire kubashira mukaje kubajya ngo ngoro kushaba tumweji ni Bishop ngakuba scholarship ntijo bureberezi yes nijani nyirukanga hana areba Bishop cyamugambira namugambira yikireza mporokwe yanje atandika application sigira absolutely noza kugenda akachira ko sigira absolutely so in fact Bishop Johnson hati ubunako bakari missions coordinator nirukanga nazo mu office ya Bishop Johnson ya mission coordinator namugambira he was my very good friend tukazira hamwe so actually we jandiki twajandika yaza kompyuta jandika kuna twari wa chamugambira arabe mishati niyeje yataho stamp yataho mkono watunga scholarship wajishome myaka ngahiyo myaka 2 akuba ko abero bine diploma kaje myaka 3 actually then degree na kiso myaka 2 so na shoma scholarship je bakana bampona balance iyo kushashura abana banje ngo kana abana banje bakaba kuzire bagire secondary so na shoma degree najeza na kuna arigireyo naza bathroom cathedral kachureti na kurum cathedral yakune yankore ninge yakuri
of course oburemerezo bukoza rwo bukodening so niza mu cathedral ba nakora nkacureti uno mwaka gukahwa tugura kugire kuna biri koziremu nenko 2008 ate 2009 2009 yes na ya applying akora master's degree still za theology social work ate na ya applying social work actually nkanya applying counseling psychology konka kuna izana hindura na shanga bisho baramu batandika social work kandi kuna agiye kushanga kuna nisoma ebikwate na social work nashanga bino bizare hango na theology so najya kankure masters za social work nagarikayo 2009 na shoma masters za social work so 2011 umkwikumi graduating na masters of social work so kuna rjeyo kuna bendi ya cathedral 2008 kuna tanjire kuna ya prayer kushoma masters bajya turaguma cathedral abukuba nanyikana kirebire akomirimo ya cathedral n'urwa mukago bita abagore ni Sunday services kandi masters program twandushoma weekend so nabashaba bantu mu Uganda Bible Institute kushoma sabeje so nazo mu Uganda Bible Institute nka urwa mukaga nasane kanza kushoma agana mazoba nzo mu UBI naba dean of students wa Uganda Bible Institute Nkakuna dean of students UBI nija nashaba kora part time Bishop Stewart University education kushomesa okay hata ba part time tanka ne 10 natanga kushomesa part time Bishop Stewart University ndukushoma kuriya degree master's degree kandi ukora part time okay okweshanga ngo hator PRO wa Bishop Stewart University kija kita kandi ebyoshomire mirimo yawe so hati connection kuna birende ni nkora part time Bishop Stewart hati na graduating 2011 umkwikumi 2015 Bishop Baramu hati kuna biri peza graduating ba Bishop Stewart ba advertising umkwikumi 2 position yo kushomesa ya social work nkizane papara byanjye suita we na ya prayinga na bitayo bansho testinga in fact ni yenye kwa bere ni masters za social work then so nkati ni competition yon yes na banya bansho testinga naze bambuze buzo nashika bampumurimo full time hate 2012 omukwa kabiri natanka kuba lecturer full time Bishop Stewart University so nkumi ne shatu elikuwa hija vice chancellor umusia Professor Maudo Kamatenesi hatwiyashyireho yareba ndi umuntu w'abantu ninyirukanga ninkore binimanyaba ninyirukanga ninkora kurya hagaba hari public relations officer officer ya public relations 2014 yanjye ati zombo office ya public relations oshange muri mukore hamwe mukore public relations work niko nagira public relations office so natanko gwe ukora so my official appointment ya public relations office hatubize kujimpa emyaka nke shate kwire konkaburi abankanyire mundi ku volunteeringa so akatura mu public relations officer in fact nyese abakiza handa cyo bakiza ba advertising ra senior public relations officer owabirashomere bya public relations na journalism hator mu rose rwankore hatu when is senior public relations officer ni when the public relations officer so na hatochere mu muriyejo office mukora hamwe umuriyejo office when senior ni when public relations officer tugambireho aha kitinisa cyawe cya Dr. Wija wayongera iryaro kushoma mwenu kuna bere ngire Bishop Stewart perze baheze kunya politinga lecturer baheze kuntu public relations office ndiba abantu bashomane bayindiza PhD abantu bari professor ashiyowe neza guma kandi uriyo mu area yo kushoma obwegese burizoba no bhabandi n'ubhabandi hati nsharamu ngendanye nroringa okora PhD nyiza akariho program Bishop Stewart University no mukago na
University of Dar es Salaam Mm. bizira okwetegerezana kugira ngo bamwe ba exchange ngabeji aba Bishop Tete University baze Dar es Salaam aba Dar es Salaam baze Bishop Tete hati hija hazayo hati Dr. Barije Enoka hamwe na Jose Tumwesije hati uri principal wa Bishop Baram hati kuna ari ibintu baza Bishop Dar es Salaam na nyina ya applying 2013 kuna ya applying kuna ashyireyo nkanyenda social PhD in sociology kuna hikayo kuba banyangu ngo tubaginera inejo bangaruka mubajyango angu tutukuza kutwara so kuna rebirecho na zambare ba social technology na ya prayinga bampa umwanya Okay. 2013 I see. umkwi 2013 na ya prayinga bampa umwanya umkwi 10 na kumumu hatubampira umwanya natanka nashomaho kuna heza nkumwaka gona ndi kushoma naheza nabireka Mwanyuma y'umwaka nabireka ibyo kushoma PhD akuba one nkagira family needs nyingi nareba zava mpango abana bazo mu ishomero bana benda school fees kuri nene benda school fees nibenda akuba nkati scholarship ya PhD yes nabireba byajya ki byakubera bihango nabirgaho ango ahagataho munabirgaho muri myaka yagenda nabirgaho hati 2018 ubishire 2013 buri hati 2018 no sha habo opportunity Makerere University Professor Kamaterese yarize kwija habo ku building abakushoma PhDs baba mentoring babashoma research methods sanabiye ko so courses ko kazi ku building akuza kuheza PhD so University Bishop Tete University ban sponsoring nzayo mareyo kwezi kanshoma courses zezo okumara isandi biri ubundo kwezi ucomorwe nabwo naze nashoma nkazi nashoma method philosophy of method niza na zena garukana shoma research methods nabwo nagarukana shitamo kuna herize niza na shitamira ibintu naguma ndiyaho ibintu byanteganisa naje mwene hati 2022 tugira mu covid yes umuri banyane banje Dr. Medadin actually we yizira akaba supervisor wanje Aizensanga University turiyo ko mu research zeri nakora research turiyo mu misoro ndetkunka mukundane ukushomuka kuri kire kimwe antinyo bikantama nabirno ati it is possible we can resume atuko abiri wakoze no wasa kubitandikira te tukaturi ninyuka twaturi umfamu atkatera academic register turebe ikwetenga akora abo inshonga yo bwire twabasa kwenderera izo konkesa bitera kwisha mukama kunzire ahitwa henderera naho turatandikira umugenyi witu ni Dr. Reverend Charles Mukundane ubwo ni PRO wa Bishop Tete University kandi ni lecturer kandi no mwahuri kandi no Dr. w'ibitabo kandi n'ibirungo ebimurumuni binje munonga konka mwenoro umuntu nkogo bwire n'ubukwata uremwa kwendera so esabiter kwija naho turatandikire nagumande betcom joni ni Emmanuel Mchunguzi Gerard Katsabe Province Kampura n'abagenzi bitu ahatimu yare bahindukire kandi program y'igine berho burizore ya Sunday shaha inazeciro egaruka mu rwa kabiri mukaga guhangwa bwene ukora washanga ntuza kwendera urwa kabiri otaferwa